Bismillahirrahmanirrahim. Ulu жаратуучубуз Алла Таалага чексиз мактоо, даңктоо болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз мурунку берүүбүздө сүйүктүү пайгамбарыбыздын адамдар менен болгон мамилесин, алардын ичинен кээ биркилерин сиздер менен бирге бөлүшөбүз дедик. Бүгүнкү берүүбүздө улуу тарбиячы сүйүктүү пайгамбарыбыздын кембагалдар менен, кедейлер менен болгон мамилеси туурасында сөз кылабыз. Кантип мамиле кылат эле, аларга кандай көңүл бурат эле, алардын сөзүн кантип угат эле, аларга кантип берешендик кылат эле, ушулар туурасында сөз кылабыз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эгерде кедейдин, кембагалдын жүзүндө, тышкы келбетинде кыйынчылыкты, кыйналгандыгын, bir капачылыкты көрсө, пайгамбарыбыздын жүрөгү кыйналып, ошол нерседен таасир алып, өзгөчө көңүл бурат эле. Ан Жубейр ибн Абдуллах радhiyallahu anhu قال كنا عند رسول الله في صدر النهار. Жубейр деген сахаба айтат, күндөрдүн биринде сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында отурат элек, кээ бир сахабалар келип калды. Алардын кийимдери начар, алардын жүздөрүндө кыйынчылыктын, кедейчиликтин белгилери билинип турат эле дейт. Аларды көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жүздөрү башкача болуп кетти дейт. Алардагы кыйынчылыкты, кедейчиликти, кембагалчылыкты көргөн ырайымдуу, улуу тарбиячы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жүздөрү башкача болуп кетти дейт. Саллаллаху алейхи ва саллам. Андан кийин кирип, кайрадан чыгып, Билал радhiyallahu anhuга намаз убакыты болду, азан айтты дейт. Азан айтып, намаз окудук. Андан кийин саллаллаху алейхи ва саллам кутба айтып баштады. Адамдарга эскертүү айтып баштады дейт. Бул аяттарды окуду. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إن الله كان عليكم رقيبا deb ayatın ayağına çeyin okudu deydi. Daha bir ayette okudu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. Bu ayetlerden manisi o adamlar sizler Allah'dan korkula, sizlerdi bir adamdan jarattı. Ar biriңер ertege Allah Taala'nın astına baruучусуңар, эмне даярдадыңар, кандай иш менен барасыңар, ар бiriңер ойлоңгула, карагыла деген аяттарды айтып, окуп эскертти. Ошол убакта бул аяттардан кийин саллаллаху алейхи ва саллам хадистерди айткандан кийин, аяттарды айткандан кийин адамдар колунда болгон нерселерини берип башташты дейт. Bir dirhamı болобу, bir dinarı болобу, хурмасы болобу, кимде эмне болгон болсо, ошол кедей кембалдарга берейли деп чогулта башташты дейт. Ошолордун ичинен bir сахаба келип берди. Анын көптүгүнөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көтөрө албай кала турган даражада көп алып келди. Sahabalar birinin артынан biri alıp gelip ушинтип ал жер пайгамбарыбыздын асты үйүлүп калды дейт. Ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисте айтты дейт. Мен санна фил ислами суннатан хасана фалаху ажруха. Кимде ким ислам дининде bir жакшы ишти сүннет кылып калтырса, ага ошондой сооп болот. Жана андан кийин кимдер ошого окшош амал кылган болсо, ага да ошончолук сооп болот дейт. Сооп берген адамдардын сообунан эч кандай кем эмес сооп болот дейт. Жана ошондой эле кимде ким ислам дининде жаман ишти кылып, анын артынан адамдар жаман иштерди кылып кете турган болсо, ал адамга дагы кылган адамдарга кандай күнөө болсо, ага да ошондой күнөө болот дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабалардын ушул кедей кембагалдарга бере турган нерселерин, dinar dirhamların mümecemiş bir kanda emnesi olsa bергендерин көргөндө сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам
Kuandı, suyundu. Anın yüzünde kuangandığı, suyungöndüğü baykaldı deydi. İmam Navawi aytadi, bu suyunuşunun sebebi deydi. Süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem musulmanlardan, sahabalardan жақсы işke şaşılıp, Allah Taala'nın aytkanын kılıp, süyüktü Peygamberimizden boyuklarının atkargandığını görgönde suyundu deydi. Jana oşol kede kembagallardan muhtaç bolgon nersesi çechilip, alarga jardam kılışıp, alardagı kıyınçılık ketkendigini görgönde suyundu deydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kedeyler menen, kembagallar menen bolgon mamilesindeki bir özgöçölük, alarda bolgon muhtaçlıkты, kedeylikti, kembagalçılıkты görgöndө, alardan kadır barkın götörüp, oşol muhtaç bolgon nersesin bağlap biletire deydi. وَكَانَ يُقَدِّرُ مَا فِيهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ وَالْفَقْرِ فَيُكْرِمُهُمْ وَيُوَاسِهِمْ. Alardan göңülün kötörüp, oşol muhtaç bolgon nersesinin bağlayt ele. Çında öyle uşunday muhtaçlık bolup atıptar. Uşunday kıyınçılık bar eken dep, alardan göңülün kötörüp, muhtaç bolgon nersesinin kolundan gelişince jardam beret ele deydi. Abu Hurayra radıyallahu anhu oşol Peygamberimizin meçhitinde jaşagan bir kede kembagal sahabalar bar ele. Alardan içinde oşol Abu Hurayra dağın birge bolgan. Oşol jerde Peygamberimiz kanday hadis aytsa, emnelerde aytsa, alарды jattap, үйрөнүp oşol jerde ilim algan. Gündödün bir günü Abu Hurayra, Allah ondan razı olsun, açkalıktan kıynalıp, başı aylanıp, jolda jatıp kaldı deydi. Meşitin içinde, adamlar gire turgan jerde. Oşol jerde oturup kim kaysı sahaba oşol meşitke girgen bolsa, bir ayet jönündө, bir hadis jönündө surap, manisi kanday, emne dediler şu jönündө dep suraytılır. Birok, nar jagында töpkü жүрөгүнө muhtaç bolgon nersesi meni tamaka же чайга чакырса, ушул менде болгон кыйынчылык, кедейчилик кетсе деп үмүт кылат эле. Бирок ушунча сахабалар келди, эч кимси аны чакырбады, үйүнө тамакка жүр дебеди. Алардын аркасынан сүйүктүү Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip, Abu Hurayra'nın yüzündögü bolgon muhtaçlıkты байкап, Peygamberimizin жүрөгү жумшап, аны мен аркаман жүр dedi. Bir jılmaydı dağın kolundan karmap, turguzup, jür men arkaman. O aba har mышыкты ötö жақсы көрgöndükten oşo mышыктын atası dep erkeletip aytıp koyçular. Süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Üyüme jür, men artıman jür degende makul Allah'ın elçisi dep arkasından erişip bardı deydi. Üyüne varıp ruhsat surap üyüne girdim deydi. Üyüne girse bir idişte süt bar eken. Anı körgön Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üy bülesinden soradı. Süt kaydan geldi dese, balanca bizge belek kılıp verdi degende, o Abu Hurayra sen bargındağı oşol meşittegi jatkan senin janыңdağı kede kembagalарды çakırıp gel. Alar da birge içsin degende, Abu Hurayra Allah ondan razı olsun, özü karda ötü açkanlıktan, kıynalganlıktan bir oy gelip gitti deydi. Alarga barıp, aytıp gelip, alardan bağırına içirip, bütken çeyin men özüme kalbay kılap koğa, ağa çeyin men özüm içip alsam degen oy geldi deydi. Birok Peygamberimizden buyruğunu aldığa koyup, ağa başıyıp, men barıp aları çakıp geldim deydi. Alardan barı gelişti, Peygamberimiz mağa oşol süttü sundu dağın bularga içirip çıkkın dedi. Katar menen berip içirip bardığına berip çıktım deydi. Ar biri toygonga çeyin içici deydi. Anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en akırında Peygamber'e gelgende, o Abu Hurayra içileklerden sen men iki özele kaldık degende, ova tur ayttınız, o Allah Taala'nın elçisi dep ayttım deydi. Canıma otur dep ondan keyin işledi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İçip başladım, kayra işteydi. Toygonga çeyin içtim deydi. Dağı içtediler,
O Allah Taala'nın elçisi. İçkenge mende içimde orun kalbay kaldı degende. Alardan barına işirip çıktım. Alardan her biri toyğonga çeyin içti deydi. En akırında Peygamberimize gelgenimde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilişte qarmap jılmayıp o Abu Hurayra içilekte de men sen iki özele kaldık dep jılmaydı dagın. Otur janıma dep içirdi. İçi başladım. Birazdan keyin dagı işledi. Birazdan keyin dagı işledi. Toyup içkenge mümkünçülük bolbay kalганга çeyin işledi deydi. Ana Peygamberimiz aytdı, "Mo Allah Taala'nın elçisi, içkenge mümkünçülük bolbay kaldı" desem, andan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bismillah dep süttü içti. Toyğonga çeyin içti deydi. Abu Hurayra radıyallahu anhu uşuntip Peygamberimizden sıylagandygyň, kedeylerge, kembagallarga özgöçe göňül burgandygyn, özü görüp, özü köwe bolup iş yüzünde aytyp düşündirip jatat. Bugünkü günde dagın biz ülgü ala turgan nerse kede kembagallardan yüzünün görülü baykalanat kede. Kede alar uyalgandyktan imanın güçlülüğünden özü öte muhtaç bolup bolsa dagın aytpayt. Je olsam jakındatıp nagıl aytyt. Uşul jerde biz ala turgan sünnet, sawak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de kanday görsetken bolsa biz dagı oşonday kılıp alar aytganga çeyin alardan yüzünden baykagan bolsak oşol zamat ile alarga jardam berip alardan muhtaç bolgan nersesin bağlap alardan muhtaç bolgan nersesin berip göңүлүн kötörүү uluu Peygamberden sünnetinden bolu septiret. Jana süýüktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kede kembagallar menen bolgan mamilesinde özgöçölügü Allah kanday bolsa oşular menen birge oşulardın darajasına düşüp oşular menen alardan sezgen nersesin, görgön nersesin sezip görüp alar menen birge jaşayt ele. Süýüktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir neçe gündür toyup jegenge nerse taba alбай kalat ele. Bir neçe aylar üýünde tamak pişirilбай kalat ele. Oşentip süýüktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kede kembagallar menen birge alardyň awalyn kanday yaşatkanyn bilip jaşagan. Bul jerde aytat sallallahu aleyhi ve sellem Umar radıyallahu anhu aytkan hadis aytat. Peygamberimiz kursagyn toygozgonga jaman hurmany da taba alбай kalgan günler bolat ele. Umar radıyallahu anhu aytat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kursagyny toygozgonga kurmanın jaman bir türlörü dagın jerde düşüp kalgan uşunday jaman bir türlü dagın tabılбай kalat ele deydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Jana başka hadiste aytat Peygamberimizin üy bilesiz deydi 2 gün 3 günge çeyin deydi kardıları toya turgan nerse jebey kalşat ele bir ele özü emes üy bilesiz da uşunday jaşayt ele deydi. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kede kembagallar menen jakyn bolgondygynyň alardyň awalynyň bilgendiginiň bir sebebi özü da ошондой jaşayt ele. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek kimde kim kaysı başçı, kaysı imam mu'minlardan, musulmanlardan, kede kembagallardan awalyn bilgisi gelse Allah'a okşop jaşasa, oşulardan jaşosun görse andan keyin alar menen birge жүрgöndө alardyň awalyny, alardyň sezimlerini, alardyň kıyınçlıklardan göre seze bilet eken. Dagı sallallahu aleyhi ve sellem özgöçölüğü kede kembagallardy kemsintbesden, alardyň kadyr-bakyn düşürбөстөн, balkim alar menen birge oturat ele. Alarga jakyn bolat ele. Ökünçlüsü bugün андай emes. Egerde kede kembagal bolsa, alar çekede törde emes, adamlar karabay turgan jerde kalat. Birok süýüktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kede kembagallarga jakyn, alar menen birge alardyň janynda жүрgöndө özünü çoň sezbesden alardyň kadyr-bakyn düşürбөстөн balkim alardyň kadyr-bakyn kötörüp alарды terge oturguzup uşundup sıylayt ele. Sallallahu aleyhi ve sellem. Al jönde bul ayatlarda dagın aytylat. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala aytat: "Wasbir nafsaka ma'allazina yed'un rabbahum bil ghadati vel ashiyyi yuridun wajha ve la ta'du aynaka annahum turidu zinatal hayatid dunya ve la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina vettaba'a hawahu ve kana amruhu furuta." Sallallahu aleyhi ve sellem
Allah Taala buyruganda mындай дейт. Sen sabır kılgın. Erте keç namaz okup, ibadat kılıp, Allah Taalaga jakındaganдар менен birge болгон. Sabır kılgın Allah'a. Alardan gözüңdü alıp başka dünyөнүн кооздугу, зинаты болгон нерселерди карап койбогун дейт. Жана biz al adamlardan, kebirki adamlardan жүрөгүнү Allah Taalаны эстөөдөн, Allah Taalaga jakındoодон алыстатып, алардын жүрөктөрүн жаап койгон болсок, алардын аркасынан ээрчип кетпегин дейт. Sallallahu aleyhi ve sellem. Анын мамилеси өзгөчө ушундай эле. Ушул аяттардан кийин ага чейин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга жакын, алардын кыйналгандыгын көрө билген, сезе билген адам эле. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кедей кембагалдар менен болгон мамилесиндеги өзгөчөлүк Аллах Тааладан алар менен бирге болгонду сурайт эле. Караңыздар, саллаллаху алейхи ва саллям намазында мындай деп дуа кылат эле дейт. Аллахумма инни ас'алука фи'алал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ида арадта би ибадика фитнатан фaqbidni ilayka гайра мафтун. О Аллахым, о жараткан Аллахым, жакшы иштерди кылууну сураймын, жаман иштерди таштоону сураймын, кедей кембагалдарды жакшы көрүүнү сураймын деп Аллах Тааладан сурайт эле. Жана sallallahu aleyhi ve sellem özünün dostların, sahabaların uşul nersege ündeyt ele. Alardı jakşı görgөнгө, alar менен birge болгонго, аларга жакын болгонго ündeyt ele. Sallallahu aleyhi ve sellem. Жана пайгамбарыбыздын дагы бир өзгөчөлүгү, аларды акыбалын сурап, кимиси эмне болду, баланча эмне болду, кедей кембагалардын абалын сурап, ар дайым сурап турат эле алар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир өзгөчөлүгү, кедей кембагалдарды ар дайым сурап, алардын акыбалын билип турат эле. Күндөрдүн бир күндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтышты, бир кембагал кедей аял ооруп калдыптар. Ооруп жатат экен дегенде, бул аялдын абалын кабармага жеткирип тургула дейт. Ошентип бул аял ооруп бир күн өтүп кеткенде gelişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhtap жаткан. Peygamberimizni uykusundan turguzbastan, kozgabastan keçinde özleri alıp barıp bul kembagal ayaldı barıp gömüp koyuşat. Sallallahu aleyhi ve sellem erteminen tursa uşul ayalı ötüp gömüp koyuşuptu degen habar geldi. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nege bana aytpadыңар, nege habar bermediңер? Men uşul ayaldı gömgөнгө жаназасына катышат элемин го деп капаланды дейт. Алардын акыбалын сурап, алар менен ар дайым бирге болушту, каалайт эле саллаллаху алейхи ва саллям. Жана бул сурап эле койбостон колунан келишинче саллаллаху алейхи ва саллям ушул кедей кембагалдарга жардам берет эле, муктаж болгон нерсесин берет эле. Эмне муктаж болсо, колунда бар нерсесин, тамагын, кандай нерсе болбосун, аларга жардам берип, муктаж болгон нерсесин берет эле. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin kедей кембагалдар менен болгон мамилесиндеги дагы бир өзгөчөлүк, алардын кадыр баркын көтөрөт эле. Себеби көпчүлүк убакта кедей кембагалдын кадыр баркын адамдар астан кылышып деп элеп коюшат. Ошондуктан саллаллаху алейхи ve sellem алардын эл катары адамдар менен бирдей экен, жада калса алардан да жогорурак экендигин айтып, белгилеп, өзгөчө айтат эле. Bir günü sahabalar menен otursa bir adam ötüp ketти дейт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul kişi turasında emne deysiңер дейт. Sahabalar bul ötө жакшы адам. Kızыбыздын колун сурап келсе, kızыбызды берейлик. Бирөөгө отопчу болсо, сөзүн угайлык. Деп анын даражасын көтөрүп айтышты дейт. Birazdan keyin dagı bir adam ötüp deydi. Bul turasında emne deysiңер dese, bul kедей kembagallardan. Egerde biröөнүн kızın surasa berбей койсок болот. Бирөөгө отомчу болсо, анын сөзүн укпай койсок болот дейт. Ошондо Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hâzâ hayrun min mal'il ardı misle hâzâ." Sizler aytkan birinci adamga karaganda deyt.
ушул экинчи кедей кембагал деген адам бирөөсү биринчи айткан адамдан жер бети менен толтура болсо дагы ушул экинчи айткан кедей кембагал жакшыраак дейт. Жер бети толтура силер айткандай бай болуп, ошолордун арасынан бир бул кедей кембагал чыга турган болсо, ошолордун баарынан бул киши жакшыраак, абзелирээк деп айтты дейт. Демек, бул жерде айтыла турган нерсе байлык, башчылык адамдын даражасын көтөрө турган, же болбосо эң эле этибарга алына турган нерсе эмес. Балким негизги этибарга алына турган нерсе ал адамды акыретте дагы, бул дүйнөдө дагы башын көтөрө турган, даражасын көтөрө турган нерсе. Ал ыйман жана анын кылган жакшы амалдары. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эскертип Абу Зарга мындай дейт: "Я базар, атара касратал мали хуал гина." Малдын, мүлктүн көпчүлүгүнү ошол байлык деп ойлойсуңбу? Дегенде, ооба, о Алла Тааланын элчиси дедим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана мал мүлктүн аздыгы кедейчилик, кембагалчылык деп ойлойсуңбу десе, ооба деди, айтты дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо мындай дейт: "Иннамал гина гинал қалб вал фақру фақрул қалб." Чыныгы байлык ал жүрөктүн байлыгы. Жүрөгү ток, жүрөгү кенен болгон адам бай болот. Ал эми чыныгы кедейлик, кембагалдык кимдин жүрөгү ач болсо, жүрөгү алсыз болсо, ыймансыз болсо, ошол жүрөк кембагал деп айтты саллаллаху алейхи вассалам. Андыктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кедей кембагалдардын даражасын ушинтип көтөрөт эле. Эч качан аларды кадыр баркын түшүрүп дебелебейт эле. Дагы саллаллаху алейхи вассалам кедей кембагалдардын көңүлүн көтөрүш үчүн бул дүйнөдө алар балким мал дүйнөсү болбосо дагы бактылуу жашаш үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай хадистерди айтат эле. Сахабалардан сурады дейт: "Бейишке эң биринчи кире турган адамдар кимдер билесиңерби?" деп сурады дейт. Саллаллаху алейхи вассалам. Сахабалар: "О Алла Тааланын элчиси, биз билбейбиз. Алла Таала билет, сиз билесиз" деп айтышты дейт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Аввалу ман ядхул жанната мин халқилла ал-фуқара." Алла Тааланын жараткан адамдардын ичинен эң биринчи бейишке кире тургандар кедейлер, кембагалдар деп айтты дейт. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кедей кембагалдар менен мамиле кылганда алардын көңүлүн көтөрүп, алардын кадыр бакын көтөрөт эле. Биз дагы ошентип кедей кембагалдарды көргөндө алардын кадыр бакын дебелебестен, алардын көңүлүн түшүрбөстөн, балким тетирисинче алардын көңүлүн көтөрүп, кадыр бакыны көтөрүшүбүз керек экен. Жана сүйүктүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир өзгөчөлүктөрүнөн кедей кембагалдарга өздөрүнө ыра көрбөгөн, же болбосо адамдын жегиси келбеген тамактарды бербегиле аларга дейт. Өзүңөр жакшы көргөн, өзүңөргө жаккан нерседен бергиле дейт. Ошон үчүн аятта Аллаху азза ва жал мындай дейт: "Вала таяmmamul khabisa minhu tunfiqun." Ошо силердин мал мүлкүңөрдүн болгон болсо, Алладан садака ихсан чыгара турган болсоңор, ошолордун ичинен жамандарын тандап албагыла дейт. Балким ошолордун ичинен жакшысын, кадыр бакка ээ боло турганын, сыйлаганга татыктуусун тандап бергиле дейт. Бул жерде дагы бизге сабак ала турган нерсе, кедей кембагалдарга өзүбүз жакшы көрбөгөн, бизге жакпаган нерседен бербей, балким өзүбүз жеген тамактан беришибиз керек экен. Жана бүгүнкү күндө дал бизге айтылгандай эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзгөчөлүгү кедей кембагалдарга той тополордо, ушундай бир чогулуштарда көңүл бурулбай калган. Бүгүнкү күндө бизде ушул нерсе жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Шаррут таами таамул валима юд'a лахал агния ва ятракул фуқара ва ман тарака да'вата фақат асаллаха ва расулаху" дейт саллаллаху алейхи вассалам. Тойлордун, жолусам тамактардын эң жаманы дейт. Бир чогулуштун эң жаманы ошол тамакка, ошол тойго, ошол чогулушка байларды гана чакырып,
kedeylerdi çakırbay koygonduk en jaman çakırık oşol deydi. En jaman çoğuluş oşol deydi. Eğer de kim atayın kedeylerdi kembagaldardı taştap alardın işinin baylarda gana tanıp çakırgan bolsa al Allah Taalaga jana paygambarına günökör boldu deydi. Allah Taala barыбызды Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday hadiske amal kılıp eğer de şunday çoğuluşlarga toylogo çakıratgan bolsak kedeylerdi kembagallardı birinci alardı göөрөөк seyley turgan momin muslimanlardan kılgan bolsun. Ulu tarbiyacı süýüktүү Peygamberimizdin kedey kembagallar menen bolgon mamilesindegi dagı bir özgöçölük alardı köp suraboogo balkim özleri iş kılganga özleri tapkanga buyruk kılat ele. Egerde oşol suroo kayra kaytalana turgan bolsa muhtajlıktan tışkары suraboogo ündeyt ele. Balkim kerek öte muhtaç bolsa gana surap bolbosam surabaganga ündeyt ele sallallahu aleyhi ve sellem. Oşonduktan ayatlarda gelet alardın yüzünde görgen adam alarda kedey kembagal dep oylop ötele deydi. Nege degende alar özlөрүн karmak tatınıp duruşat ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alarda şunday tarbiyalagan ele. Kedeyligin, kembagaldygyň, muhtaçdygyň bildirip etili adamlarga. Birok sallallahu aleyhi ve sellem kim kanday ekenini bilgendikten kedeylerge, kembagallarga yardam beret ele. Jana dagı bir özgöçölügü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eğer de Peygamberimizde oşol kedey kembagal surap kelgen nerse tabılbay kalsa alarga öte sonun jakşı söz menen üzür surap kechirim surayt ele. Mende bolbay kaldı, tabılbay kaldı dep anın göңүlүn kötörüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yardam alganda ele alardın göңүlүn kötörüp üzür surap jönötet ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alarga suragandыкtan kaytarıp ele koyboston, alarga jardam berip ele koyboston, balkim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alarga kantip akça tabышты, kantip übülönü bağıştı dagы üýretet ele sallallahu aleyhi ve sellem. Kimde kim deydi? Men sa'alen nase amwalahum takassuran fa innema yes'alu jamran falestaqilla aw lestaksir. Kimde kim deydi? Biröylörden akça surasa, jardamdyk muhtaçlyk surasa deydi. Göbeytiş üçün, akçanın çoğultuş üçün, uşul neçelerdi göbeytiş üçün suragan bolsa, dozoktun bir otunu göbeytip alıp jatkan bolat deydi. Emi kalasa oşol dozoktun otundan göbeyte versin, kalasa azaytsın dep üşintip hadislerde aytkan. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem egin ekkenge, otun kılganga, uşintip özünü özü bakkanga ügüttügen, buyrugan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Ma min muslimin yagrusu garsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr aw insan aw bahime illa kana lahu bihi sadaqa." Kimde kim bir darak ekken bolsa, bir mümöjemiş adamlarga faydası tiye turgan nerse ekken bolsa, al daraktan bir janwar, bir adam, bir kuş emni payda görse har birinden soop sadaka bolat deydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Jana aldı sattı kılıp iştegile dep dagın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üýretken. Uşul nerseni algın dagın aldı sattı kılıp özüň bagıp tiricilik kılgın dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Muna bul jerde hadis aytat: "Annemize ma'tahu dinar fe işterallahu bihi şatan fe işterallahu." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan birisine dinar berip oşuğa bir koy satıp alıp geldi deydi. Al sahaba barıp bir koydu satıp ala turgan akçaga iki koyu satıp alıp geldi deydi. Ay ikincisini satıp bir dinar kılıp alıp geldi deydi. Bir dinar jana bir koy kılıp alıp geldi deydi. Anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süyünüp ağa bereke versin. Senin koluna barakallahu leke fi safkati yeminika, senin kolunda Allah Teala bereke versin dep dua kıldı deydi. Andan keyin uşul sahaba emni karmasa, emni menen iş kılsa, oşol jerde bereke, oşol jerde fayda taap, bayıp kete turgan sahaba boldu deydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Danışman süýüktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşul kedey kembagalçylyktan kandyp çygyş gerek, kandyp jeňiş gerek, oşol nerselerge dagı özgöçe göňül burup
özünün osiyatlarında aytkan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis aytat: "Men ahabba an yubsata lahu fi rizqihi ve yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimahu." Kimde kim Allah Teala anın rızkısına bereke berişin halagan bolsa, anın артынан жақшы urpak қалышты қалаған болса, жақшы соғып іштерді анын артынан жетіп тұрышты қалаған болса, фальясыл рахимаху дейді. Өзінің туған ұрықтарына жақшы маміле қылсын, үзбесін аларменен ардайым маміледе болсын дейді. Жана екінші нәрсе, kimde kim özünün rızkısında bereke boluşunu қалаған болса, ал günölörдü taştasın deydi. İnner racule la yahrumu rizqa bizembin yusibuhu deydi. Eğer de kimde kim Allah Teala bir rızkıga jetpey kalsa, söztü duanın артында anın günökörlüğü turat deydi. Andıktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday, kimde kim iyilikке rızkısı kenin boluştu қалаған болса, игілікке жетен десе, анда ал өзінің туған ұрығы менен жақсы мамиледе болсын, жана күнөө иштерди таштасын деп айтат элек. Дагы ушул кедейчиликти, кембагалчылыкты кетире турган осияттарынан бири: "Вала фатаха абдун баба мас'алатин илля фатахаллаху алейхи баба фақр." Kimde kim deyт, өзүнө дейт, сурамчылык кылуунун эшигин ачып алган болсо, Allah Taala ага кедейчиликтин, кембагалчылыктын эшигин ачып коет дейт. Андыктан мүмкүн болушунча сурабаганга аракет кылыш керек экен. Жана кедей кембагалчылыктан кутулуунун дагы бир жолу таваккулу алаллах фи талабир ризq. Ошол рызыкты Allah Taala'dan сураганда, Allah Taala'га тоокел кылуу, аракет кылуу, себебини кылып, бирок натыйжасын Allah Taala'га тапшырып hareket kılıyor. Allah Teala barımızdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görsetkönдөй, üyretkönдөй mamile kılıp, kedey kembagallarının darajasını kötörüp, alardı da bul dünyada baktılуу kılgan insanlardan kılgan bolsun. Keyinki sabahımızdan jolukkança salamatlarlığınızlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.